tātou whaamalu mau tātou loto fia le whanau o le tāpou o Maria, le na whanau mai, e ia i le ami o tonu o Keriso lo tātou walii, le soafa te mama le alo ma le nganga pa ia. Le vatasi le lima o tou, vatalo fatu le pa ia malu, tātou mafutanga i nei aso i me se foi, tātou ainga, talo fatu le fionga pate le mak, pa kele PJ, ia whapero i le fionga ti a kono, ia me se foi tamai te sao le tu ainga o le Little Sisters of the Poor. Whatalo fatu foi whapitoa i le fionga sister Rafaele, se aso whapitoa foi nei mo ia, tala whiunga ai, ia le whamana tuina o le aswhanau o tātou tina pa ia,
ma le atoanga o le 5 tausanga, talu na avea o ia mtamai te sa. A talofa atua I pa ia o ainga o tātou whenga iai, a me se foi la ainga sa sua, ia wae whi mai e o ka māloa o kupu. Talofa atua ia te o tau. A very warm welcome to you all, especially visitors from overseas, especially sisters' friends who are here with us and her families. We are here today to celebrate the birth of our mother, not only the mother of the Catholics, but the mother of everyone. All Christians, and even the pagans, is their mother as well. So we are here also to celebrate the golden jubilee of our sister Rafaele, from the family of Leau. Ia, tātou si ilivi inga man whaafitai, nei tausanga e tele, wamwhai na aunai, ia tātou tuafine, ia sister nana whai taulanga fo ia tau wainga, ia wale tua malana ngā luenga. So staime popoto inu le tua mo tātou to ele ilu mo le tua, a wao I tātou o tangata sala. Ia iei se wha maangalonga le tua ia te I tātou.
tātou tatalo. Le tamai o le angalofa ie fo mai ai mātou lo nuu. Le fsosoani mai ma le malosi mai le langu. O le whanaunga o lo walo le taupou o Maria na tawha ia tolo mātou whaolatanga. Ia vea le nei wha malunga o lo na aso soifua. Maala e sanga, velata ia i mātou ma le file mutu mau. La mātou o le ngane la tulo mātou li o Yesu Keriso lo walo. O le o soifua whatasi ma o e malanganga pa i o le tua e tō tasi. Mo le whabawau lava. I le folofolanga, mai le tusia perfeta o Mika. I lona mata upo e 5, a mata mai le fai upo e 2, se ia whaangata mai le 5. O le matua, se ia o iona po e whanau mai ai o ia o le a whanau. A o oe, Petele ema e wharata, e iti oe i afe o Utah, a e tupu mai i a te oe mo au, o lena te whai ma whai pule i a Israelu, o lona tupu mai, tanu mai ana mualea, tanu mai o na pō le vavau lava. Ai peitai, e tu ua i lātou e ia se ia o iona pō e whanau mai ai o ia o le a whanau. O na toi fōi mai ai lea i le whanaunga Israelu o e tutoe iona uso. E tū fōi o ia ma le leo leo ia te i lātou i le mana o le alii ma le mamalu o le suafa o le alii lona atua. O na lātou nofo mawai lea awa. O na po ia e mamalu ai o ia, e o oi tulu inga o le lalolangi. E whai foi o ia mamanuia, pe a sau asuria i lo tatou lau ele ele, pe a soli foi e ia o tatou maota, o na tatou tutofia i lea o leo leo e toa fitu, e te e ia te ia, maali isili e toa valu. O le upu a le ali. Ia vi ia le suafa, o le ali e whavavau. Ia whawhitai a le suafa o le ali, e a mata mai nei lava, a ia o i le whavavau.
via le sua fole ali, e a fua mai le mea alua e ai le la, e o atu i le mea e ngoto ai, ua sili lava le li lungonu e se umalava, o lona mamalu ua sili i le langi. Se tu samale ali lo tatou atua, o le whamawalunga ina e alo na fio anga, o le whamaulalo ina ia e sila mai, i le langi atoa ma le lalo langi. Te whātula ina mai le tangata lau tele nai le fu. Nā te whaia ina le wamativa nai le whātafuna. Ina ia whanofu whātasi o ia mali i. O ali lava o lona nu. Tatau ia te oe le vinga uma, a wana whanau mai a te oe le lao le ami o tonu, o ke riso le alo tatou atua. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. She has conceived what is in her by the Holy Spirit. This is how Jesus Christ came to be born. His mother Mary was betrothed to Joseph, but before they came to live together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a man of honor and wanting to spare her publicity, decided to divorce her informally. He had made up his mind to do this when the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because she has conceived what is in her by the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you must name him Jesus, because he is the one who is to save his people from their sins. Now all this took place to fulfill the words spoken by the Lord through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, a name which means God is with us. This is the gospel of the Lord. Lua tangata tā ua il folosanga o Evangelia.
whamanatuina o lato aso whanau ele e kalesia. Mua o le tinapa ia, lona lua o le tātua li whaola, lona tolu o Ioane le baptiso. Tātia ia la Yesu ma le tātou tinapa ia, e tātou titilo i le amatanga mai, o fea na au mai ai, o fea na whaamautu ai e le kalesia, le aso whanau o le tātou tina. Wai whai mai, o le tina na whanau mai, e le aiseanga sala. A tōu fo i sesi i whaupunga, o le tina, a e le i whanau mai, ua uma na foa e le atua, e leanga sala. I le Ekalesia Katoliko, e lua mea tāua i le Ekalesia Katoliko. O le tuspa ia, malana uputu. The Holy Scriptures and also our traditions. O le mea voi le mamalama mai telo Ekalesia. Po o fea e ui mai ei Maria, i totonu o le Ekalesia. Ai whai mai la, a tātou toi fo i le mamao i tua. O na tātou i loa i la ia, e iai mea tau o evangelia e le Italia e le Ekalesia. E tele au nai evangelia e le Italia e le Ekalesia. Ai sea, manatu le Ekalesia, e tuu pe evangelia lea, e iai le taimia tilo iai, a e whaao ngāna o evangelia i e wha, ma taio, ma reko, luka ma Ioane. O vaenga la io evangelia ia matusu singa atoe ino le Ekalesia. O ia e whailoa mai ai, o uputuu ia le Ekalesia, e whaalango iai le whaitaunga o le tuspa ia. Traditions and the scriptures makes one deposit of our faith. Ai whamai, lea wata mamai whamai, e lea tu e tuspa ia, malana uputuu, o le mea e tasi. O ila lea tātou te iloa ai, ai whamai e tele, e o sa iele evangelia Marian Magdala, e iele evangelia Ayuta, e iele evangelia a sangato Jacopo. Ai whamai o i le evangelia lea sangato Jacopo, le o talia le Ekalesia, o le whai mai ai, na whanau mai Maria e le ia ngasala, i lona tina e suafa ia ana. O i le whamautua i le Ekalesia. O le mea ngai e to tele i tangata i le mamalama, whamai o whea i le puspa, i o kau mai, anga mai o akim. Ao le maua ia le Ekalesia, o lua, a whe mon tupu tausanga, e le ai. O lea iei me tustusia a le Ekalesia. A o i foi, e tatau o na malamlama i tatou langa o le tina lea na whanau mai, lo na alo tatou li whaola. A tatou wa ai whanma whau iei, e whawhewhea o na ngasala le tina o le tua. E whawhewhea o na whanau mai le manawa o le tangata ngasala le atua o le langi ma le langi. I whili lai au tau le winga o le upu lea. Ta ua iai tātou le nei tae ao, o nau le tae ao foi, wa whetau i le lei o le aso whaapitoa o le tamai taisa o Rafaele. O Rafaele o se tasi lea o a ngelu tau ua, e whaaulu ulu iei a ngelu a le atua. Saint Rafael. Le tamaita i le sau whai mai i. E tasi ale upu tau mwhai e whaamtala atu ia autou. E ele upu whapetania e ta ua o le perseverance. E sau mai le upu latina. Perseverantia. O lono winga, whamai o le tangata e mautūlo na whatuatua. O le tangata e tū mauro na whatuatua. Po o le ale ti ngā, ma le whati ata mai o le lalangi e whamai e tū mauro na whatuatua. E le whalolongo i tala e whai mai tua.
Ai whaalongolongo ia le mei fina ngalo ia i le tua. Au le winga na o le tātou tina pa ia. Mai le fofo ina o lona a inga ai maise le tātou ali i whaola. O maalia leanga iai le vale masanga to Yosef. O la uana o oa Yesu. Aua ke whaia le mea lea, aua ke whaia. E paua le se senga o ka kouma ka kori whaola. E le ianga sala. Ai o i foi. Mai ai pua ngā o tātou ali i whaola. Le mea ngā maua kako i loa i konga kuspa ia le whamea. Le mea ngā maua koi. Pesilia ku iei maali. O whesa e wa whiu su e o i malu. O lana tala Yesu. Se le iso tina e le iso tamā. O lo tamā. Ma lo tina, ma uso mtua whawhino. La tau lau tau whaia le whina ngalo le tua. Ai whai mai sa tuu uma mea i to tonu o le loto. O le tina o Maria. Kako ki kilo le koluse. E alua e kau lalo koluse pupua ngā. O le al le tali e Maria na whai. Le se tali. Ai whai mai sa teu uma mea i lona loto. She persevered. Leo koe sa wele upu le tā ua. O ai lalo koluse. O ar kai minga whasa kaule, o ar kai minga koe kuai. Le tā ua fo e kalesia. O ia o le soo mua o le kalesia. Wa sa li o ai tonu o le vaenga i o le au soo ianga fefefe. So sola ina ua maliu tātou li whaola. Au ke kilo la iai. O kango le fofua. O sista o kere maasangi se le asista. E le taimi no usawa i asista o ngau ke loa. E le leile whaafalangi asista. O ka po sa umari ku ainga lea mako ngei. E le lei umana ko whafalangi. Ia peila o sista. E fōlinga mai o sista e whaanga ngana. A sister speaks 4 or 5 languages. So she's very smart. E te uka ko whapea, e whakau waa lea lo sua. E lea ia ka mai lea lo sua. Matala no ala ma sista nei vai aso. Wa paule le kaiminga mama fuka ai. O mai sisa, o ia ale, tau mawhai mua mai nei sa moa, to whai la tau, ia pe tai, o alu lon to whinga, e alu ese sisa mana tau mawhai ngai, ele i whaua whale nei, wa matana fua e katina, le whaunga o whale nei, e ngā alu ese sisa e alu e whaawaula nā onga. O lesi mea le matana noanga, o maalia ia, o kala sisa ia, o whamai, ke lo eli pākele. O i le ngofoanga ngei. O le ngofoanga o lo o iei le mana. It is like a powerhouse. It is a powerhouse of prayer. Because all these residents who are actually living here, they are praying for us all the time. Al mewa ngā le, ngā sawe, e le mga o sista e whake le longa, le lona code and Jubilee. Whamai sisa, mea ka ua i au, e le tā ua te lelo ua inga. The priority for me is the residents over here. And then secondly, my family. O sisa ho ia tō mam lama le winga o sista. She's a straight shooter. Sister, she is. O awange kako whapea e le whaiakusa o asista pa ele me le mga o sister. Sister, she is like that. She will tell you what she doesn't want you to do. Lisi ngā bituti e tā ua ia i tamai taisa. Alanga o ngofau mawhau lava ngi kai au. Mawhau o sister sontua ngani matua pa te sa nele Utoaluga. I think Father is actually looking down from heaven and saying, Malo sister, thank you very much for your work. Ia ngā whau mai la i o ka kolau. Nei whau punga ia a tonu tu te le mamla mai umo wha mamma ku iau kou. Soroa karatia tipi ako, pro persevantia tua karatia tipi ego, amore tua eco ecclesiam et amorum. Au kaunga wha sa mol ngangal kinga lea, mai whawhetai a sista i lo loto toa. Whawhetai i lo walofa i le kalesia i le ngata i sa moa.
a o le laulangi atua. Toi tasi an me leo ke le iwa. Tiki angalo ia. Unga lua ingei. Malia ia. Langa kaposai eseluska. Kaposangi Little Sisters of the Poor. At one time, when I first came here, o mai a kaposa ke awanga ngalo le kaposa. Lei se wha mawaenga, lei ma se whai mai la anu. Ngo whaleo wha pesole, ele wha pea ia whaifea. Al kala lesi kaposa ia, you know, we have to obey our superiors. Because if we don't obey our superior, we don't feel very good about ourselves. And that is a challenge. Ka ua i o le melea. Na tofia oe, ka penga le muna wako e osol valele, o le mea kongunga ka o le aposkolo le kua. E al mea wanga le whako e mei, ma se whakali ina so mawhau mua. Whakali wha so mawhau mua. Alu lai whawhea I pai mala whaile iei. But this is obedience. It is connected to perseverance. Le soafa tama male alo malengang pa ia. So renewal of our sisters' vows. It is God our Father who gives us the grace of persevering in our resolutions. Let us pray to him for Sister Rafaele Amelia, who is renewing her vows today on the occasion of her golden Jubilee. Let us now pray in silence for Sister. Lord, look upon your servant, Sister Rafaele, whom in your love you have called to follow your Son more closely. As once 50 years ago, she joyfully started out on a path which leads to you. So now, in your mercy, grant that she may lovingly persevere along this way without faltering. We ask this through Christ our Lord. In the presence of the Blessed Trinity and of Mary Immaculate, I, Sister Rafaele Amelia, renew with all my heart my profession of the Evangelical Councils, which I made for the first time on the 8th of September 1975, and promise God to observe faithfully the vows of chastity, poverty, obedience, and hospitality, which I made forever in the congregation of the Little Sisters of the Poor. Amen. Ia tātou tāpsia ta mapaia, una usua e piko po uma, bei tu aina sā, e au stau lama. E mai se tātou uma lama o foina le soifua ma le ola, a wale atua ma lona finangalo. O la tātou o lenga lea I le li. Ia tātou tālo sia foi le file mui le lalolangi atua, le file mui tonu si o tātou atu nuu. File mui tu tonu e kālesia, nuu mahaina. O la tātou o lenga lea I le li. Ia tātou tāno sia foi lātou umara o whāta o tonia I mai o le tino. Ma o ta ngase ngase, ma o ta malawa. Wana o Yesu lava o ia o le whamalo o masini. O la tātou o lenga lea I le li. Ia tātou tāno sia foi lana upu fola fola. Wa mana vaina e launa au nani nei aso. Tātou tālo ia tauia a lea lea o se whamu, o se whamanatu. A o se upu fo I e whapena o na tāpasa I na ailo tātou o lama whawhātua tua. O la tātou o lenga lea I le li. Ia tātou tālo sia fo I le whamoe o Sista Teresia, Rafaele Utoaluga,
Tātou whaatai ei lea tua I nei tausanga e tele wa ia fōa e mo ia. E whāpenao nau fōina a wale atua malona whina ngāle. Ia e tātou talo I fōi ia ngalelei lea tua I lona soifua au auna, soifua nganue. Ia soe whaopopo ina pēni si aso se tele o lona soifua. Ia a wala malona vana au rina. O la tātou o le ngalea I le ri. Ia tātou tālo sia fōi tina o ta māma tua I tono le nei no fuanga e mai se fōi a fionga I ta mai taisa. Tātou tālo I le atua alo whangia lo lātou soifua le tino, le mawhauwhau a e sili I la le ahana. O la tātou o le ngalea I le ali. Ia tālo sia fōi le nei whakoto kutonga atoa. Ia vea fōi le aso whamanatu le soifua mai o tina pa ia o Maria. Ia vea lea o se oso, ia o se whalu maha siri fōi lea mo I tātou le le iaso. O la tātou o le ngalea I le ali. Nai no mori a tātou tātana e ao na alu, si o walofa Maria, mo e takia I ātere. Una mia o e te mia o e se o rāta. Maria ki ai ka e tāsi na kutuata sau. Iona kulei mori te waso mātu otu. Ono ke miso o tātou wali.
Usom te wawhine o tū talo ne ia tali lea lau taulanga malau tō e le tual ta mā e ona le mana uma. E ta mā e o le whanau o karisolo walo na whātele nai le lo whauriti nā tau po moe. Ia velo na wai lo mātou nā tūla tangata māla mātou te mawai le lo tele. Io mātou vai vai inga ma whāsauro toi nai mātou mai a mātou ngā sala. Matali lea i la mātou taulanga. La mātou o le nganene ono keriso lo mātou li. Ia whatasi lea li mauto. Ia whatasi mai a maua. E nasia ia o tō loto. Tātou whawhetai, i le lilo tātou atua. It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, and to praise, bless, and glorify your name on this solemnity of the birthday of Our Lady. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of her virginity, brought forth in the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, he entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
Mysterium Fidei. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Moses, our Bishop, your faithful who are gathering here today, and all the clergy. As we celebrate the golden life of Sister Rafaele, may your blessing be upon her, and may your Holy Spirit guide her throughout this journey. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints, Saint John Juan, who have pleased you throughout these ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Ipsum ergo ipsum et in ipso, Esibideo Pansis Omnipotenti, in unitatis Spiritus Sancti, omnes honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Tātou tālu whātasi le tālu nao ina mai o tātou ali I whaola.
mātou le li e mai le anga umamau mai ai mātou le file e mui o mātou aso. I lo alofa muti wale vasa i mātou mai le anga sala. Ma pui e mātou mai atu la unua o ma. Au mātou whate tali mai whamo mo e fia. Mo le fia mai o lo mātou whaolo Jesu Keriso. Inda. Lea li Jesu Keriso, na e whai atu lo au apostolo tu atu i atu tolo file mu. O te fua i atu tolo file mu. Awane e sila mai a mātou anga sala, a le whātou tua o lau kālesia. Mai au mai ai mātou le file mu manatasi o lo malo, leo e soifu ai mapule le whaavavau lava. Ia tuma o pea ia te o tau le file mu mai le li. Let us offer each other the sign of peace. I lena te ave se anga sala le lalolangi. Manuia i la tō walaulia i tali suanga te mai mamoe.
tai whaptoa tua ia sister malona inga, Rafaele, mai se pa ia la silasi o tō inga, tātou whatasi ai, tai tō whaitaulanga. O le mea tā ua ia te uto. E saua o ngā tupulanga, mau ngā tupulanga. Ia langa whengtau tauranga ola ia. E tō inga. Ia mai se foi ia le au sasua. Ia nā ua whailangi le taulanga mua ola tō inga. O pātele sa nele o tuarunga. Ia a o lea lava e marosi sister. Ia a tonu o lesi lima su tausanga atoa, se lau tausanga o sista. Lona tofinga. Ia o tātou fia o tātou oli. Paftai atu le fionga mā mea e meise tamai te sā o le tātou no fuanga nei. Paftai foi lau fai pese, lau fai ngā ruenga uma. Ia e meise fo ie sa alo lofa mai nei aso. E fo isa ngā lulua nei aso fa apitoa mo tamai te sā. O le mea sili a ele nei aso. Le wha mua o tau ta mamati nā mātua e le tamaita i sā i lona aso fia nei. Ia, mai se patpatele nā mo tātou au aina. Ia, o ngei le aso kako ki ngā o Maria, ia mai ni wha moianga ngā se lua mo tātou nā. Hip hip! Hip hip! Lua mo sister, hip hip! Hip hip! Ia lua mo whaiwhiau marki a Kongo, hip hip, hip hip. Ia whala ia tātou tatalo. Lea li ia vele whawhaungo le nei tāli suanga pa ia. Maala e whaatumulia e lau e kale sia le fia le aso whanau. O lo mātou tina le tau pou pa ia o Malia. O le na alama ia i le tafa o ata o le whaamoemoenga. Ma le whaolatanga i le lalolangi. O la mātou o lenga le nei ono ke riso lo mātou alii. Ia watasi le li mautou. Lunga ia te utou ai maise utou a inga ma whanau whamanuianga le tua o le ona le mana uma. Le suafor tamama le alo ma le anganga pa ia. Mass is ended. Go in peace, love and serve the Lord.